distingués délégués, permettez-moi, au nom du président de la République démocratique du Congo et de la Première ministre, de vous féliciter pour la conduite de cette 61e session. Monsieur le Président, la RDC demeure attachée aux principes de la Charte des Nations Unies et aux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, attachement qui se traduit par des réformes renforçant l'état de droit et la responsabilité. Banyacyubahiro bahagarariye ibihugu byanyu munyemerere mu izina rya Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Minisitiri w'Intebe mbashimire ku miyoborere myiza y'iki cyiciro cya 31. Nyakubahwa Perezida, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje gukomera ku mahame y'itegeko nshinga ry'umuryango w'abibumbye no ku masezerano mpuzamahanga ajyanye n'uburenganzira bwa muntu. Ibi bigaragarira mu mavugurura agamije gushimangira ubutegetsi bugendera ku mategeko no kubazwa inshingano. Kurengera abahohotewe cyane cyane abagore n'abana nibyo byashyizwe imbere. Ibi bishyirwa mu bikorwa binyuze muri politike yo kutihanganira na gato ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorwa mu bihe by'intambara. Gukurikirana no kuburanisha abarikora ndetse no gushyiraho uburyo bwihariye bwo gutanga indishyi bushimangirwa n'itegeko rigenga kurengera no kwishyura indishyi abahohotewe. Iryo tegeko ryashyizeho ikigega cyihariye kigamije gusubiza abahohotewe uburenganzira bwabo no kubagarurira agaciro kabo. Usibye ubutabera bw'inzibacyuho, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irimo no guhangana n'impamvu z'ingenzi zitera ihohoterwa. Ishyirwaho ry'urukiko mpanabyaha rwahariwe mu by'ubukungu n'imari rigamije gukurikirana ibyaha by'ubukungu na ruswa byambura abaturage uburenganzira bwabo bw'ibanze. Ku bijyanye no gukoresha umutungo kamere w'ingenzi, guverinoma yanjye isaba ko hubahirizwa amahame mpuzamahanga n'amabwiriza ngenderwaho y'umuryango w'abibumbye ajyanye n'ibigo by'ubucuruzi n'uburenganzira bwa muntu. Leta igenzura kandi isaba ko habaho kubazwa inshingano mu ruhererekane rwose rw'agaciro k'umusaruro. Ariko kandi izo mbaraga zikomeje kubangamirwa cyane n'ihohoterwa rikorerwa mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane mu bice byigaruriwe na AFC M23 ishyigikiwe n'u Rwanda. Raporo z'itsinda ry'impuguke z'umuryango w'abibumbye ubutumwa bwo gushaka ukuri ndetse n'umwanzuro S-37/1 byagaragaje ubukana bw'ihohoterwa kandi byemeza ishyirwaho rya komisiyo yigenga ishinzwe iperereza. Inama y'umutekano mu mwanzuro wayo w'2773 yongeye kwemeza ibyo byagaragajwe, inamagana ihohoterwa rikomeye isaba ko hahagarikwa ubufasha bwose buhabwa AFC M23. Muri izo ntara ihohoterwa ryanditswe ririmo ubwicanyi, ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikoreshwa nk'intwaro y'intambara, kwimura abaturage ku gahato, kwinjiza abana mu mitwe yitwaje intwaro no gusahura umutungo kamere. Raporo ihuriweho ya guverinoma yakozwe ku bufatanye n'imiryango itegamiye kuri leta igaragaza ko habayeho ibyaha bikomeye birenga 17,000 birimo abantu barenga 15,000 bahasize ubuzima, amagana y'abashimuswe, gufata ku ngufu nibura umugore umwe buri minota 4 ndetse n'abagera hafi kuri 8,000,000 bavuye mu byabo. Ku ruhande rwayo, guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yafashe ingamba zo kurinda no kubungabunga ubusugire bw'amategeko. Mu Ugushyingo 2025 iteka rya Perezida ryatesheje agaciro ibikorwa byose byakozwe n'ingabo zigarurira igihugu cyacu. Abategetsi bakomeje kandi imbaraga zo gukumira no guhana imvugo zose zibiba urwango. Hari iperereza riri gukorwa ku byaha byavuzwe ndetse no ku bindi byaha bifitanye isano n'intambara, hubahirizwa ibisabwa byose mu mikorere y'ubutabera. Kubera iyo mpamvu, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri gukorana na komisiyo y'iperereza kugira ngo hamenyekane neza abaryozwa ibyo byaha. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemera kandi ishinzwe kurinda abaturage bose bayo nta kurobanura ibitero by'uko haba hari imvugo z'urwango cyangwa ingengabitekerezo ya jenoside, ntabwo bihuye na politike cyangwa ibikorwa bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kwiyitirira ko urengera umuryango runaka ntibishobora kuba urwitwazo rwo kurenga ku mategeko mpuzamahanga cyangwa gukora igikorwa cyo kwigabira mu buryo butemewe n'amategeko. Ibihugu bifite inshingano
byifashisha inzira z'amasezerano n'inzego mpuzamahanga mu kugaragaza ibibazo byabyo, ntibisimbuza amategeko urugomo. Nyakubahwa Perezida, ibibazo duhura nabyo si ibya mikoro gusa, bigaragaza kugabanuka kw'imikoranire mpuzamahanga ishingiye ku mahame rusange n'ihungabana ry'amahame agenga umuryango mpuzamahanga, igabanwa ry'ingengo y'imari n'ingaruka. Si yo ntandaro sisitemu y'uburenganzira bwa muntu idashobora gutandukanywa n'amahoro n'umutekano, ntigomba gucishwa intege. Guca intege ibi bikorwa byo kurengera uburenganzira bwa muntu ni ukwica amahoro no guhangayikisha ejo hazaza kuri twese. Mu guhangana n'ibibazo bya kera n'ibishya nk'ubwenge bw'ubukorano, artificial intelligence n'ihohoterwa rikorwa hifashishijwe ikoranabuhanga, ishami rikuru ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburenganzira bwa muntu rikeneye ubushobozi bujyanye n'inshingano zarwo. Gushyira mu bikorwa inshingano zahabwa inama y'umutekano ni ikimenyetso cy'ukwiyemeza kwacu kwa bose. Komisiyo yigenga ishinzwe iperereza yashyizweho n'umwanzuro S37 n'urugero rufatika. Gushyira mu bikorwa iyo komisiyo ntibyakwihanganirwa gutinda niba dushaka kurinda ububasha bwa sisitemu yo kurengera uburenganzira bwa muntu. Nyakubahwa Perezida, abanyacyubahiro, mu gusoza, ubunararibonye bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwerekana ko hatabayeho kubazwa inshingano nta butabera cyangwa amahoro arambye ashobora kubaho. Kwiyemeza kwacu bijyanye n'intego ndende, kugira umuryango mpuzamahanga ushingiye ku kubahiriza amategeko, ku bw'igereranya ry'ibihugu no ku mikorere y'inzira z'ububasha bwo kubazwa inshingano. Kwizerwa kwa sisitemu y'uburenganzira bwa muntu bushingira ku gushyira mu bikorwa aya mahame kuri bose ntawuhejwe. Ni mu buryo ubwo ari bwo bwose aya mahame azakomeza kuba inkingi y'amahoro n'umutekano. Ndabashimiye. Protection des droits de l'homme. Monsieur le Président, Excellences, pour conclure, l'expérience de la République démocratique du Congo montre que sans responsabilité, il ne peut y avoir ni justice ni paix durable. Notre engagement s'inscrit dans une exigence plus large, un ordre international fondé sur le respect du droit, l'égalité des États et l'effectivité des mécanismes de responsabilité. La crédibilité du système des droits de l'homme dépend de l'application de ces principes à tous, sans exception. C'est à cette condition qu'ils resteront un pilier de la paix et de la sécurité. Je vous remercie. Muchas gracias.